agus fáilte go Tasgair is me se Gordon agus se seo fenle a gohí an Serachal Acadamaidh. Tá siar ar Tasgairin a Cíninú, Phoebe, Alistair, Wesley, Sophia, Mary, agus Fiú. Ok, Jane tak sa hacking. Wel an táiseach a tasbuí na cín. O, mo chrach! Jeha sin, can you listen? Fimisisiúh áan uair scríbigh agus video ciúm a dhéanamh. Han úne acu bh táiseach an dráiste a bhfuil beacaigh duine san bí? Tá seo go bhí doribh? Bhí seo uabhaseach doribh. Hai blasteach a chaimíar maith. Chaimíar fáilear steacha sa bhailú a bheit thula duine gra. Hai blasteach a chaimíar maith. Wel, sin uafsach insinach. Ha, a nes ha buí na cín. Wow. Ba sin uabhaseach. Donna. Có bhuainich maithe. Well, the billionaire ja fata na sha, so I bet huna bhuan hu. Yay! Seo na puingi na cín a strai tascún. Jay hacking an ashmaha. Ha mín dochas a bheith reis a chóirseach rút. Rice. Reis. Tasgair, rice, baby. Gluisin rice for A go B. Bhuna hugin duine a has lua. Han uniakiv a hoshahig in draste. As sin neis go bhí corid in an dána task a hacking Drew. Oh no. Sat na bascacin tí isteach an cúpa bó astar, in basca is asca a bhuanachas. Well, the sin éiving. Jane punging hacking an ashmaha. Seo na puingi na cín a strai an darna tas. Hami choma! A Sean punging Jedanock a hacking. Aunen, she havacha le, nui punging, she, Sophia. Aunen, coicevacha le Jech pungin, she fio a haun. Aunen, kedavacha le tri jiak pungin, she Phoebe a haun. Coyugin ounce dana atcha ha ruri agus Alistair aun le coic jiak pungin. Agus a shanna kielhug, aun a heat atcha le shia jiak pungin ha Wesley. Tapalet is an quite a tasker. He shing shiv and ahudus. Cheery! Cheery!